Adom the Mio Kamana meditation to Wadi. Psychologist Kamana Swai, Aduga, Adom the shoe, video Yamatam the Nachagan, Lady Pamatam, the meditation Chekani Hinakangi. But meditation is Shakino. Aina classes Kama meditation gita Ubashida, Mio Kamana Songi, Adugas Loinana, meditation video Kamaswa Gisenal, Darkar Tade Sida Tagali, Tagapada, concepts, Katanka to Baisi. Yamna complex so hen bigi mathok dadi kai gino ti meditation haina ekhona lakpa matam dadi meditation je simplest form da purak taba mathok purak mathok dai first da mayam na khana wa ma meditation je lining ba mi khak na daw dabne buddhism hinduism manipur gi boiro maitei gi ama hekta loina baglo meditation ni concept ti loina bag yawi amuk khoi se wakhal se downer kanda nungai rak chukanda Madu kan the Khak ekhona meditation thidi meditation tawgena khali adubu chumbra tazade athlete kayama CEO kayama founders kayama loinabak meditation tawri aduga song loina na ahan khangna tawgadabne sahi yama kanda adomna spiritual oininga kanda tawgadabne haina leini masi shong thasde oiju oide meditation je sigumba se loinabak lokhoki daragadi atei kemta nate simplest form ni system ni brain gi system ama aduda muk system habisida akhoi sida ulise heart ni ko heart che kedoi haksang sida e se loina pump tor ka thadu ini e se selalini mathok to holini body che function to holini shumaina akhoi gi brain se aina meditation se system ni brain gi har brain se kedoi wakhal pump torini thadorini Wakal sida don't know video yeng na khangise masigi nu pasina yamna khang haiba shar ngangi se kaigino thoughts ngatani madugi thoughts kai ka se loina wak ni ko thadori se brain dagi sigi context se aina brain chen kai do we se meditation ge form da khak tang ni lori se brain ni matho tai mayam ama lari but sigi context da khak porak se sida first major complaint wina lakpa meditation aina tawa matam da ai wakal se lepu yade Masigi thoughts equino jikalisha. She the only she. Masigi thoughts the lep than 24/7 thoughts put all in. Adongi wakala, Nasai Gedogi, Hayen Gedowi, I Hosikedowi, Manga Sinakamana line. Thoughts mayam se lep than Adongi wakal than is. Sali ise, Sang ise, Tador ise, Taurish. Ado Masigi thoughts lepakanda di. Adom unhealthy way. Haksang fatabori, wakal fatabori, wakal the sweaty. Dementia. Kaugan bagilena ahanura go wakal se maming baw ko palai masi brain do thoughts tha tok tabai gini simple context ni koina puri se scientifically ona pusalok panate but simplest form the lakpa matam ni aduna ai koina wakal da form to riba mayam se wakal la iba mayam se lefan bagi mo tam meditation china kai dog tuino meditation che exercise amani aduna exercise se system se si kamaina no kamai to kana shina doise brain gi damakta sida flashlight na hare meditation is a flashlight torchlight chamanai adubu masina flashlight china kai dawe koina amamba ka amada sange khoi brain se amamba ka ne na lower shi Sida adomna mit ushalaga pamba matamda adomna khallise adomna khanna bo khona doishi ayi wakal se lepna banate amamba ka haibani ka sida pochei loina bak le mafam kaya amada mafam punamakta leibu harsine jaga goringi sigi sida mambani na adomna sa to thengjan bi ai keno taw bi ai amma taw bi ai but mission ma thabak amagi damakta ni ko ka da sangi se mam taragashu Si kasidagi masigi poche aina lawdoine haina khalase poche lawdoine haitaragadi adomda changbada unabagai changi meditation flashlight mangalda thalaga kaida lei kamaina lei adu khangnaba but aikoina meditation da wamatamda kasida poche nakal slai nakan slai adona flashlight thalakpasida nakan da sung chaki ai meditation da busida wakala monglai ai santi fangi pasha paningi manifestation adagi aingonda ai confidence in a idea there whatever
nangonda leiriba mayam do loina bakne nangonda udo se flash like yana da stani oina da song than gini marthak tang song thang kini but madu ashoi benete attention hari bai khoi poche drift obani attention haidi aina huju huju te sida wakta dhyan se amada ung laire siong amada ung laire masidi masagi oina chatlini masagi oina amada song chatlini amada mung chatlini sida meditation gi poche adomna flashlight paribal light to control do bani toss light ki mangal do chat ka da lambi da adomna thiba laiba pocha ka da thal li bani so recap ong tar tar ga di ai khoi wakhal sida amam da sange pochak mayam laire mayam unga ga laire ung bo pochida ai khoi tawri she nakan da sakiba do mafam chana jaga chana pusalapa meditation je masagi se muk pam tori ba poto lefan abanate pam tori ba poto wakhal tharo ibado tomin da yona haibinate but aina kaino pambi se madu dan control when la hande se so sida adomna huzik wakhal je sida salure atopada muk aktang mangure drift ore taure hale adomna ugadaba adomna thiba laiba pocha gadada madu pusaba mane buktan niline adumai no na khanbi simple form ne so aikoina meditation da yamno complex ohen bagi mathok ta de mysticism nate magic ki bonate but wakhal ye exercise ne training tawrini adomna kari da no focus tawningi se madu focus taw yana ba madu da attention do lakna ba try ma tawsi exercise ama sourcing janji all short fajan view hondo piko amuk tanga tawsi in 3 2 3 4 hold hondo piko sida adongi shoulder da focus to view flashlight to than view torch light to than view hong tanga tawsi singjan view hold hokzikida adom na tawo matam da dongi haksang se short and focus light haksang se ingdari wakhal lo madu to control pore madu buktan ni liche brain gi oiba excuse me so I going to zidok de se 7 days phone pairaga tumjingai da tumam dai da minute manga tang khaidok piro sangabda minute ani bo khairo ne minute manga to khra adom na wani hai taraga de but 2 minute kha khaidoga ziki khona to exercise madu da view singzalani 4 second hold awani hondokani 8 second masina adongi wakhal se focus to tapna lahalni control piri meditation to rini aduna meditation to wisda adomna pamiba desired state to adugi makapona satpa budi ai but first control hana to view first principle da lakta ragani control lo bune ekoi gina wakhal na pamiba poche saningi ba poche kadai da no thaningi se matu lahan budne so Darkar Tade asida adomna meditation classes mamang na dawi ba kya do amung hana tawshi hai ta ragadi mi kharadi yam da bdia roi but DM da biro akhogi group da initiation khare yamak ta ragadi mi ge sunum ho tongin na ba but site one-on-one consultation wina kaya ma tawri chaksu kami one-on-one consultation da khoina hojik to ise atei nate adomna tumba da nuai ta taragadi main wina madu soft to wini numina ni hum da soft to wi adu dagi shong hena focus da adom se focus mange control to wanga makti madu semba yai madu dagi hena adongi brain gi performance ka mine henga dan do no ai goal di ai isa se mit yade na kong di am tai so shumaine attention da divert to riba ke amase aina udana kamaina perform to kamai to rogono aina isagi control la halise madu gi training to riba me am to adom the share to udani so one-on-one consultation ki boiro amagi boiro DM to biru group ta join to biru adoi taragadi adom da su laire mathang denersi
ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯅꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ